الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi Alhamdulillah jadi kita ni waktu nanti karua serta insyaAllah ta'ala ini katu waktu amuin soal jawab was Isa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini sumpat si pengajian si kami itu yari in guru tamulia amuin gumanap sin pagpatungtong tato tanyo itu balko in guru kalasan pero na ko dugain din kansya sa Jul Habir Darkis bali tafadhal siyadatuhu mashkura. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangamila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna hitukbal na to in sa taud-taud pagsarang sukul patuhan na to Rabbul Alamin. Inirinay sab kita niyo masi-masi bibusan niya kabuhi. Lagi yari kita niyo piabot niya pa waktu ini. Amin habula halaw man simbolan Dzulhijjah. Ing mga sahalga yadlawan. Amin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat ka tutan niyo. Amin masi-masi yari dirihilan kabuhi sin Allah ta'ala. In sumung pa in ibadat sin kita niyo, sumung pa in taod sin hikakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Lagi nakapuasa kita niyo, laong ta amuin siyara katutan niyo sin agama, alaw man sin bulan Dzulhijjah panagnaan hangpu adlaw, na rin mga amal sali ihinangon sing kita niyo impagpuasa, impagsadaka, uno na rin mga tibayuhan ibadat ni kasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na lagi konsum insyaallah ta'ala murah-murahan in kita niyo masi-masi alawm kabuhi ang imbusan pa kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabuhi amuna long ta in adlaw Arafah. Amo na ini sa halga-halga. Amo in pinaka dayaw adlaw. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in adlaw Arafah pagukop sin mga sila. Mga kataw-tayo munguran sin kita niyatto Habaytullahil Haram hamakka nagnaik haji. Habiyayaon yatto sila hamina. Na konsum insyaallah ta'ala. Amo na in adlaw launta ini wukop nila ha adlaw Arafah. Na jarin yaring ha mga ami ini manitiyo pangadyan sin kita niyo. Puno in kalagpuan kahalkaan sin adlaw Arafah yan. Mahi mga kamusliman amuin piyapayuhan nila jajagahan bangko no inukop ha Arafah. Bangko no kumuda ni adlaw Arafah sabab mabuwa sila di makahampit sing karayawan amoy imalipwas kanila hangkan payuhan nila tuod. Jagahan nila tuod bangko nung kumugda nin adlaw Arafah. Adaing ha mga kalabyahan sin adlaw Arafah mga katawtay manghuran. Haakam Islam annahu yawm ikmalid din wa itmamin ni'mah. In samunato din siya yan in adlaw Arafah. Amo inin adlaw siyang pulna in agama Islam. As ang pulna in agama Islam habiya sin adlaw Arafah. Siyang pulna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiukop na in ka ni'matan maun papanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinasampul na in agama Islam mga katawtay manghuran pa agama. Pagkasampul na
cukup na siya, di naman jari ganapan, di ray sa manjari hilangan singkitan niyo, wayroon na panglamod-lamod, sin akkal singkitan niyo, tungod parkala, gumanap, kapag ibadat, haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yo, ubos na tiyo tupong katutan niyo. Na inadlaw ini adlaw, doon haon na sampurna in agam Islam. Panabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan na singkirita sahihain. Bukhari wa Muslim an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لئن كان عمر كردان سيسن الله سبحانه وتعالى samunatulong nin hambuk pusok dahing ha Yahud namung kanya. Ya kau amiral mu'minin dong sin hambuk Yahudiin. Kunin aya amuin pagbasahon nyo dun haon dahing ha kitab niyo. Bawasahon nyo rin dun haon. Bangsad jalong niya. At iniaong isab kamu. Ya kau masyaaral Yahud. At iniakuan pa mga Yahud. Amuin aya timurum biyasin launta amuin ha mga kamusliman na inyat tulong na lagtakad na dalika liyawma idan. Tanto hinangon na mo to din damikyan adlaw yan amuin id paglamilami amuin launta hariraya. Kala ayu aya inagi unu aya pagbasahon na inagi tambaksin Umar radiyallahu anhu. Amin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yaitu suratul Maidah ayat 1. Qala Umar qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qa'imun bi Arafah yawm al-jum'ah. Yarin aya amin timurun amin dalil in agam Islam siyampurna na dun haon. Haadlaw yan ay haadlaw Arafah siyampurna kuna kaniyo in agaman niyo. Iwan jiyukop kuna dun kaniyo in ni'mat ko. Waraditu lakumul Islam dina. Iwan makrida na ako kaniyo dun haon. In agam Islam amo in pag-agamahan sin kamo. Dinya mga katawtay manghuran, insubay tuod bogbukan, amo in pangamdusan singkitan in agam Islam, amo in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in kya karida niya katutan niyo in pag-agamahan karna habiyayaon na dinis babarapa in pag-agama si Manu siya. Namo yat mga palang pag-agam Islam. Hangkalang hi Umar, qala Umar kad arafna dhalika lim hawaktu yan, kay ngatan namo na damikyan hadlaw yan. Iwan sin lugal tampat amo in timurun. In ayat ya maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahalin siya law ni wa huwa qa'imun bi Arafah yawmul jum'ah. In siya yaon amo in saabu law ta timitindog nagukob hadlaw Arafah ha kimugdan hadlaw Jum'at paisa. Yan mga katawtay manghuran pa agam Islam ding ha mga kalagpuan sin adlaw Arafah. Demikian in adlaw ini annahu yawmu Eid li ahli al-mawqif. In adlaw ini amo in adlaw ha mga amo in Eid si mga tao ha mawqif din dito hato ha mga sila hujjaj ha mga sila nagahaji in adlaw Arafah amo yan isabi na mo in Eid sin sila rin dito hato. Biyan na sibiyeta si Nabi sallallahu alaihi wasallam قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أهل السنن. إن سبت النبي صلى الله عليه وسلم من عدلو عرفة ين إيواسين عدلو يوم النهر أمو إن هنكو قصبانgan sebab in adlaw Arafah pumukdan siya ha hikasyam kasubangan simbolan Dzulhijjah.
biya na sin kukonsumo niyaon. Na in adlaw Arafah basin adlaw yawmun nahar haadlaw ay kahangko kasumangan simbolan Dzulhijjah iban sin ayyam at-tashrik iban sin mga amin mapuasin hangko kasumangan aw patu adlaw dunhaw ayyam at-tashrik ikahangko tag-isa hangko tag-tu kasumangan amin ipaktaron ayyam at-tashrik ini iduna ahlul Islam ini ni amin Eid sing kita niyo amin nagdaara masin agam Islam na hamang nga sila hujjah to amin long ta konsumo niya insyaallah taala na Eid sim mga sila magnanaik haji hangkan law sim mga ulama miyakro din di hari kanila wala diari kanila magpuasa ha adlaw Arafah. Tawab Eid nila rin dito hato. Malaingkan ha mga sila. Amuin nagnanaik haji awon di mga puasa nila amuin awon amuin hadi nila wayroon kiabot nila maghadi na hinang nila magpuasa na dito hato manjari amuin magpuasa in sila. Adapon mapuasa ing hayat to na ilabi afdal amuin bisihon nila sasahon nila in waktu sin silaon amoy mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatto in kanila. Dapon ka tutaniyo na insyon nagkatutaniyo in magpuasa mga palangon po akam Islam. Ana wa ayyam wa ayyamu aklin wa shurbin in mga yadlawan ini. Yan sin yawmun nahar imasin ayyam at-tashrik at mga yadlawan ini hipak kakaon-kaon iban hipak iinom-inom sing kita niyo. Ipaglalami-lami sing kita niyo amuin haaturan sinsara. Na hangkan hiyaram diha ini pagkanyan adlaw hari raya in sing kita niyo na hiyaram imam wasa in siulangan deng mga muslim. Misan ping qada amuin qada wajib hawaktu hamanga yadlawan ini di sila manjari mamuasa. Di sila manjari mamuasa. Bang sila mamuasa artinya siulang nila ing cara ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na demikian keriwayat hakaywanan din kan Umar bin Khattab annahu qala nazalat ay ayah himurunin ayat in al-yawma akmaltu fi yawm al-jum'ah wa yawm Arafah. Sabu hadlaw Jum'at iban saadlaw Arafah pa. Wa kilahuma bihamdillahi lana'in. Harwa inilong niya, ini pamuji pa Allah Ta'ala kato, tanyo na Eid sing kita niyo. Kabalikan namo, in adlaw Arafah, Eid sin mga silayatun magnanaik haji, hangkan di manjari kanila magpuasa. Daing kita niyo, in Eid sing kita niyo, tumakta na, haadlaw arahamin, haadlaw kukonsumon na long tabihan, tinakumukdan haadlaw sabto. Tinakonsum adlaw Arafah, napagsabto yato, amo na in adlaw hari raya sing kita niyo, ipagkukurban sing kita niyo mga palang paagam Islam. Na diha ini in pagtakbir mga katawtay manghuran. Amoy in takbir muqayyad tumagna siya dahil hakagawa sin pajar. Dahil hakagawa sin pajar yaon na may impuas ang bahayang pajar. Manjari na kita niyo tumakbir amoy in takbir muqayyad. Amoy in sa kahaba puas-puas waktu sambahayang parudo na tumakbir in kita niyo. Amoyat ko. Adapon yung mga sila, nagnanaik haji, tumagna impagtakbir sin sila, amo na in puas lang tasin pansin duhur yaon. Adito tumagna impagtakbir sin sila min takbir amin muqayyad. Na damikyan mga katotay manghuran pa akam Islam. In adlaw ini, amin adlaw, amin siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala bang siya sumapa pa mga piyapanjarin niya. Makna in siyapahan niyan malagbo in karahan niya, in karayawan niya din dunhaon. Tirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamumulihan. Wa syahidun wa mashhud. Biya na si Beta sin Allah ta'ala suratul Burud. Wa syahidun wa mashhud. Biya na sin Kebeta. Paan Abi Hurairah radhiyallahu anhu
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة. إن يوم الموعود pagbasa di hayna munin adlaw qiyamah. واليوم المشهود إن يوم المشهود أمنا إسم يوم عرفة يوم عرفة. والشاهد يوم الجمعة. كري رواية إمام الترمذي وحسنه الشيخ الباني رحمه الله تعالى. Demikian siapa sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-witr alladhi yaqsama Allah bihi fi qawli ta'ala wasyaf'i wal watr yati sabha suratul fajr. Qala Ibn Abbas, panafsila si Ibn Abbas, asyaf'u yawmul adha. In amin siapa sin Allah ta'ala asyafa' ini amuna in adlaw adha. Amin adlaw hipak ukur bandun haun mga katawtay manghuran. Wal witr amuna isab'in yawmu Arafah. In adlaw rin dun haun. Demikian kaway ta'ikrima wa dhahaq tayin dituhad. Demikian insyaallah subhanahu wa ta'ala ayaw na to kalupahan in magniat kita niyo harum ini mamuasa konsum in sunnat law tahad law Arafah. Kana ini kalabihan niya mga katawtay manghuran anna siyamahu yukaffiru sanatain. In pagpuasa dun haon ini makakiparat siya sin 2 tahun. 2 tahun pardosahan sin kita niyo ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala kiparatun niya katu taniyo. In dalil hayat to biya na sin kiyawaita tingkan Abi Qatada radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة رواه مسلم. وقت من كبيت كان أبي قتادة كرداء شاشن الله تعالى سبنات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحسبوها تمود سين بقو أساها عدلو عرفة. فقال إن أغي إن سبدس النبي صلى الله عليه وسلم سنبغنا يكفر السنة الماضية. Kiparatun na inhang katahon 5 bay. Wasanat al-qabi basin tahon namin tahon susungon. Tinadwa tahon mga katawtay manghuran. Hangkan ayaw na to. Upasun in waktu ini mga katawtay manghuran pa akam Islam. Magniat kita ni mamuasa konsum. Sarta na ayaw na to kalupahan ni mga halom simpamaybay na to. Ibu da in anak mo, in asawa mo, in anak mo. Iwan si mga ami indarakon mo halam si pamayway na labi indayaw yatto ami imak sama-sama mamuasa adlaw Arafah mga katawtay manghuran puwa akam Islam. Kana supaya makahampit isab. Nadiha ini wa hada innama yustahabbu li ghairil hajj. Yustahab sin syara mamuasa habiya ka to wala nakapagnay haji. Adapon ha mga sila wa ammal haju fala yusannu lahu siyamu yawm Arafah. Adapun imang sila yat tunag na naik haji wala syara wala sunna kanila imam muasa sila adlaw Arafah. Kita niyo ra mga katawtay manghuran. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sawab an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraka sawmahu awaqta adlaw Arafah wala siya na puasa din na tinggalan niya. Na demikian kariwayat hakaymanan naha an sawmi yawm Arafah bi Arafah. Pianglangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam magpuasa may hadlaw Arafah hindi to ami mga saya to Arafah. Nayan mga palangwan ko ang Islam. Kabalikan namo na ayaw na to upason in waktu ini pagpupuasa sin kita ni konsum kana misan siya long ta sunnah sinsara katutan niyo sa malakbo in kapaidahan niya, in kahalgan niya, karena mamapasi atawakan mga makiparat niya in dusa singkitan niyo 2 tahun. Si mga ulama di niya mga dusa min sibi-sibi yawn. Karena in dusa rakulan na subay tuod pagtaubatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadlaw ini mga katawtay manghuran أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. Adlaw ini adlaw hipag-aampun sim mga pardusahan iban hipag mamahardi ka ding ha narka jahannam. Lima yahon sin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga ipon niya. Ding ha
halom sin pinarka jahannam na murah-murahan in kita niyo kalu-kalu mahinang parsawaban in katan piaglugtuan sin kita niyo hikakarida sin Allah Ta'ala labina hapak puasa sin kita niyo konsumo niyo insyaallah Ta'ala na kalu ini hikalamot kita niyo ha mga amin mahal di kaon daing hanarka jahannam wal mubahatu bi ahli al-mawqif tamikyan inyaon kawabansakan kanila hipagbansag sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kamalaikatan niya adlaw yaon hipagbansag sin Allah subhanahu wa ta'ala yana sin kabaita sahih muslim an Aisha radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء na in hadis kabaita lain kana Aisha radhiyallahu anha karidaan sa sinallahu ta'ala lain ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ma min yawm wayru ning ha mga amin yadlaw amin kamatauran dunhaon amin kamatauran dunhaon lilimayahon sin Allah subhanahu wa ta'ala mahal di kaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ing mga ipon na ding hanarka sa adlaw yan amunin adlaw Arafah kana dunhaon wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika kana in siya sumuok maun iwan hakayman ang hadis at inin Allah subhanahu wa ta'ala na tumurun mari pawabosin gumi amuin sama'id dunya hadlaw hawak to sinyaw Arafah ang pahipagbansag niya pa mga kamalaikatan niya bang unuim biya mga in maksud sin mga tao yaum kana sin Allah subhanahu wa ta'ala nagnaik haji nakpun dunhaon ha adlaw Arafah iban in adlaw Arafah inini al-hajj amin ipagukop sa Arafah inya tuding ha mga rukun sa lapu-lapu sin pag naik haji bang siya wala nakaabot sin pag-ukop sa Arafah na way di katinggalan na di mabilang in pag naik haji sin siya karena katinggalan na in sa lapu-lapu rukun amo na al-hajj Arafah al-hajj Arafah dahil dito hato وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة سمناتن إن الله سبحانه وتعالى hipagbansag niya pa mga kamalaikatan niya imanga yaon ha adlaw Arafah labi na amiin panaknaan sumuamiin manaykod nain yadlawan at ina tumagna nain duman niya na hipagbansag sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga yaon hadlaw Arafah yun ipon niya pa mga kamalaikatan niya fayaqul unzuru ila ibadi atawni sya'tan ghabara rawahu Ahmad wa sahhu Albani kitalong niya kita niyo yung mga ipon ko yaon miyari sila kako wayroon dugaing nalaingkan sumaksi sadya iwan magnaik haji himinang sin hikalasa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan mga tao tayo manghuran pa agam Islam. Inini patumtum muna pag inhawabaran sin kami. Ando ayaw na to kalupahan in adlaw at tawakan in konsumyaon na mamuasatod kita niyo. Magniyat kita niyo longta. Amin harum ini mamuasa. Na sambilong ta bangko di na makasahulong tabukunda yato mga syarat sinamin pagpuasa suwi kita makasahur. Saan na payuhan talabi indayaw makapasahur pa kita bati unta yung mga panaibang tahalawm sin pamayway din dunhaon. Namura-murahan mga katawtay manghuran kalau makahampit kita niyo. Din karayawan ba amoy indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in mga sila katawtay manghuran na in masi-masi aum pa luak sin waktu sin sila patumtum sin kami na misanda kuman hambuk kambing aun kapag kurbanan sin siya amin marana in mga family sin siya sin karayawan dunhaon
na ayaw na to upason at tawakan haman-hamanon in mga wakto ini na mura-murahan ang punon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan na to katan padauhat na to imbita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kiparatun sin Allah ta'ala in 2 tahon pardusahan sin ipon niya ang mga sila ini nakapuasa din dunhaon. Napatauron na to damikyan. Patauron na to in pagdikir, in pagdua, in pangayon na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud dua, dua yawm Arafah. In sarayaw-rayaw dua, ay pangingin dua mo muna in dua haadlaw Arafah. Hangkan yung mga sila yan, tupos-puson nila na kaagi. Hangkan nabot din dito hato, magjama, magkasar sila din dito hato. Then, waktu yaon kana hipag usa-usalon nila yapin waktu hipag doa sambil sadya min tumukom na amin imata sugaden dito hato mga katawtay manghura wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ami ini ding mga beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sarawirayaw amin hipagpamungko in ako'y masim mga kanabihan nakaw na rin kako amin hipagdua la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Amin ini patauron mga katawtay manguran impagtikit impagdua din dunhaon demikian impagtakbir sing kita niyo ay pagpataos, impagtakbir, impagtahalil, mga palang paakam Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yato, patauron na to mga palang paakam Islam, na murah-murahan, hanug-haraan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, tawfikan makapagpuasa, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na patubtuhon na mo dito pangadjian singkitan yung harum ini asalda launta kanaganayaw na aunda pag lingkuran singkitan yung amin program amin sual wal jawab hindi raha nidaul Islam iwaffaqani Allah wa iyyakum mimma tuhib wa tarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.